셀베차노. 그래요. 그래요. 오늘 또 같이 하나님 말씀 배워볼게요. За өнөөдөр шигсэн хамтдаа Бурхны үгнээс сурья. 다시 기도드릴게요. хамтдаа залбирцгаая. 하나님, Бурхан минь, 오늘도 우리 친구들 말씀 들을 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. өнөөдөр ч гэсэн манай сурагчид Бурхан таны үгийг сонсохоор удирдах өгсөн талархлаа. 오늘 배운 말씀도 우리 친구들 마음속에 깊이 새겨질 수 있게 도와주옵소서. өнөөдөр ч гэсэн сурсан үг маань манай хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд сайн суулгагдаж чадхад туслаарай. 말씀을 듣는 모든 친구들이 Үгийг сонсож байгаа бүхий л сурагчид 하나님의 사랑을 깨닫고 천국에 들어갈 수 있도록 도와주옵소서. Бурхан таны хайрыг ухаарад яваажн руу орж чадхаар тусалж өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 그래요. 찬유라는 거 보니까 우리 친구도 아주 잘하네. За хөдөлгөөнд магтан дуу хийж байгааг харсан чинь манай сурагчид их сайн хийж штэ. 잘 앉아서 떠들지 말고 옆 친구하고 За суугаад хажуудлын хүүхдүүдтэйгээ ярьж болохгүй штэ. 잘 집중해서 듣기 바래요. Сайн анхаараад сонсоорой. 네. 자, 앞에 봅시다. За урагш харъя. 자, 오늘 이 말씀으로 시작을 할게요. За өнөөдөр энэ үгээр эхлүүлье. 같이 읽어볼게요. Хамт уншия. Түүнийг чидүүн ууланд сууж байхад шавнар хэдүүлэхнээ түүн дээр ирж энэ нь хизээ болох вэ? Таны залрал болон үеийн төгсгөлийн тэмдэг юу байх вэ? Бидэнд хэлээч гэсэн. 자, 오늘과 내일은 아주 중요한 말씀을 드릴 거예요. Өнөөдөр маргааш маш чухал үгийг хэлж өгнө. 어제도 잘 들었지만 오늘과 내일 더 잘 들으시기 바래요. За өчигдөр ч гэсэн сайн сонссон ч гэсэн өнөөдөр маргаашаа сайн сонсох хэрэгтэй. 예수님께서 2000년 전 이 땅에 오셨을 때에 Есүс 2000 жилийн өмнө энэ газарт ирэх үед 예수님 제자들이 Есүсийн шавнар нь 예수님께 아주 중요한 질문을 했어요. Есүсээс маш чухал асуултыг асуудаг. 이제 막 시작했는데 집중 안 하는 친구는 뭐야? За одоо эхэлж байх чи яагаад анхаарч чадахгүй байна вэ? 이제 막 시작했어요. Одоо эхэлсэн шүү дээ. 네? 잘 집중하기 바래요. Сайн анхаараарай. 자, 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오셨을 때에 Есүс 2000 жилийн өмнө энэ газарт ирэхэд 제자들이 아주 중요한 질문을 예수님께 했어요. шавнар нь Есүсээс маш чухал асуултыг 방금 асуудаг. 우리가 읽은 말씀이에요. Сая бидний уншсан ишлэл байна. 예수님, Есүсээ 세상 끝에 예수님이 다시 오실 때가 되면 энэ ертөнцийн төгсгөлд эзэн та дахин ирэх үе болвол 이 세상에 무슨 일이 있을까요? энэ ертөнцийн ямар зүйл болох юм бэ? 예수님께서 제자들에게 자세하게 말씀을 해주셨어요. Есүс шавнартай маш нарийн тодорхой хэлж өгсөн. 자, 성경에는요, 예수님께서 이 땅에 2번 오신다고 약속돼 있어요. Библиэлд Есүсийг энэ дэлхий дээр 2 удаа ирнэ гэж амласан. 자, 이 말씀 읽어볼게요. Энэ ишлэгийг уншия. Өөрсдөд нь байсан Христийн сүнс аль үе болон хэнийг заасныг нэгтэлж үзжээ. Учир нь Христийн зовлон ба дараа нь ирэх алдрыг тэр урдаас айлцсан байжээ. 자, 이 말씀에 보면 За энэ ишлээс харуул 예수님께서 고난 받으시고 Есүс зовлон амсаад 또 영광도 받으신다고 돼 있어요. бас алдрыг авна гэж хэлж байна. 고난 당하시는 예수님의 모습과 Зовлон амссан Есүсийн төрх болоод 영광을 얻으시는 예수님의 모습이 다르잖아요. алдрыг авах Есүсийн төрх өөр штэ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 어떻게 한 분 예수님이 이 땅에 오셔서 고난도 받으시고 영광도 얻으실까? Яаж нэгэн Есүс энэ дэлхий дээр зовлон амсаад бас алдар сууг авах вэ? 그 이유는 Тэр шалтгаан нь 예수님께서 이 땅에 2번 오시기 때문에 그래요. Есүс энэ газарт 2 удаа ирж байгаа учраас тийм байна. 2000년 전 오신 예수님 2000 жилийн өмнө ирсэн Есүс 십자가에 달려 피 흘려 우리 죄를 용서해 주러 오셨어요. загалмай дээр цовдлогдсон цусаа урсгаад бидний гэм нүглийг уучлж өгөхөөр ирсэн. 우리 죄를 용서하러 오신 예수님은 Бидний гэмийг уучлахаар ирсэн Есүс 십자가에 달려서 고난 받으셨거든요. загалмай дээр цовдлогдоод зовлон амссан. 그리고 무덤에 장사되셨다가 Тэгээд оршуулгадж байгаад 다시 살아나시고 дахин амьлаад 다시 오겠다는 약속을 남기시고 하늘로 다시 가셨어요. дахин ирнэ гэж амлаад тэнгэрт дээшээ оцсон. 예수님께서 다시 오실 때는 Есүс дахин ирэхдээ 이제 이 세상을 심판하러 오시는 거예요. одоо энэ дэлхийн ертөнцийг шүүхээр ирнэ. 구원받은
친구들, 구원받은 성도들은 천국에 들어갈 것이지만 аврагдсан хүүхдүүд, аврагдсан итгэгчдэр нь диваажн руу орох хэдий ч 하나님 모르고 죄짓고 살아가는 사람들은 심판받고 지옥 가게 돼 있어요. Бурхныг мэдхгүй гэм нүгэл үйлдэлд амьдарч байгаа хүмүүс шүүгдээд там руу орно. 자, 그런데 예수님은 제자들에게 Гэтэ Есүс шавнартаа 예수님께서 이 세상에 두 번째 오실 때, 다시 오실 때에 Есүс энэ дэлхий дээр хоёр дахь удаа дахин ирэхдээ 이 세상에 어떤 일이 일어날 것인지를 미리 알려주셨어요. энэ ертөнцийн ямар зүйл болох талаар урьдчилж хэлж өгсөн. 오늘은 그 내용을 같이 공부를 하려고 해요. Өнөөдөр тэр талаар хамтдаа сурна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 먼저 어제 배웠던 내용 공부 다시 한번 복습해 볼게요. За эхлээд өчигдөр сурсан агуулга дахиад нэг давтаж харъя. 자, 우리 모든 사람은 누구의 후손이라 그랬어요? Бидний хүн бүр хэний үр удам гэж хэлсэн бэ? 아담과 Адам болоод 하와의 후손들이라고 Евагийн 했어요. үр удам гэж 자, хэлсэн. 그런데 그 아담 하와가 살았던 에덴 동산 지금 어디 있다 그랬죠? Одоо тэр Адам Евагийн амьдарч ирсэн эдийн засварлаг хаана байгаа гэж хэлсэн бэ? 땅 속에 묻혔다 그랬어요. Газар доор булагдсан гэж хэлсэн. Яагаад? 왜? Яагаад? 아담 하와가 Адам Ева 하나님 말씀 먹지 말라 하시는 그 선악과를 마귀 말을 듣고 따먹었잖아요. Бурхны айлцсан сайн мог мэдүүлэгч модны жимсийг идэж болохгүй гэсэн чинь бузар сүнсэнд хууртаад идчихсэн штэ. 그죠? Тийм биз? 그 죄를 지었잖아요. Тэгээд гэм хийсэн. 죄라는 게 뭐냐면은 Гэм гэж юу вэ гэхээр 하나님 말씀을 불순종하는 게 죄거든요. Бурхны үгэнд орохгүй, дуулгаргүй байх нь гэм. 하나님은 범죄한 아담 하와를 에덴 동산에서 쫓아내셨고 Бурхан гэм нүгэл үлдсэн Адам Еваг эдийн засварлагаас хөөсөн. 그 에덴 동산을 땅 속에 묻어버린 거예요. Тэгээд тэр амьдарч исэн эдийн засварлагийг нь газар доор оруулсан. 우리가 어제 또 두 번째 사건 공부했어요. Өчигдөр би ч гэсэн хоёр дахь үйл явдлыг сурсан шүү дээ. 하나님께서 홍수로 세상을 심판하신 때가 있었다 그랬죠. Бурхан энэ дэлхийг үерийн усаар шүүсэн үе байсан гэсэн тийм ээ? 그렇죠? Тийм биз? 그때 노아의 가족들은 무엇을 타고 홍수 심판에서 살아남았어요? Тэр үед Ноагийн гэр бүлийнх нь юунд суугаад үерээс амьд үлдсэн бэлээ? 그렇죠. 방주. 네, 말씀 잘 들었어요. Үгээ сайн сонсчээ. 방주가 지금 어디 있다? Одоо тэр бүхээг завь нь хаана байгаа гэсэн бэ? 아라라산 얼음 속에 지금도 있어요. Араарат уулын мөсөн дунд одоо ч гэсэн байгаа. 많은 사람들이 아라산에 가서 그 노아 방주를 다 발견하고 성경이 사실이라는 것을 말해주고 있어요. Олон хүмүүс тэр Араарат уул руу очиод Библиэлд гарч байгаа түүх үнэн гэдгийг олон хүмүүс мэдүүлж өгч байна. 자, 그런데 우리 어제 이스라엘 역사도 공부했어요. Бид нар бас өчигдөр Израилийн түүхийг сурсан шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 하나님이 세상에 있는 많은 민족 중에서 Бурхан энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа олон үндэстэн дундаас 왜 이스라엘 민족을 선택했다 그랬죠? яагаад Израилийг сонгосон гэсэн бэлээ? 자기 지인이 되게 위해서. 자기 지은 위해서. 그렇지. 자기 증인. 하나님 증거하기 위해서, 그죠? өөрийн гэрч Бурханыг гэрчлэхийн тулд шүү дээ, тийм ээ? 대답을 잘했어요. 또, Их сайн хариуллаа. Өөр яагаад сонгосон бэ? 또 우리가 배우고 있는 성경, Энэ бидний сурж байгаа Библийг 그죠? 기록해서 온 세상 사람들에게 전해주기 위해서 이스라엘 민족 선택했다 그랬어요. бичиж үлдээгээд бүх дэлхийн хүмүүс тунхаглахын тулд Израилийг сонгосон гэсэн. 자, 그런데 이스라엘 민족이 왜 2000년 동안 나라를 잃어버리고 온 세상에 흩어져서 환란을 받게 됐을까? Гэтэ яагаад Израилийн ард түмэн 2000 жилийн турш улсаа алдаад бүх дэлхийгээр тарж бутарч зовлон амссан бэ? 왜? 예수님 십자가 못 예수님을 박으시고 믿지 않고 십자가 못 박아 죽였거든. Есүст итгэхгүй загалмай дээр цовдлсон учраас. 그래서 하나님은 예수님 이스라엘 민족을 심판하고 온 세상에 흩어버렸어요. Тиймээс Бурхан Израильчуудыг шүүгээд бүх дэлхийгээр тархаасан. 세상 사람들에게 Энэ дэлхийн хүмүүс 예수님을 믿지 않으면 저렇게 환란 받는구나, 저렇게 저주 받는구나 알려주시는 거예요. Есүс итгэхгүй бол ингэж зовлон амсах юм байна, ингэж харагдах юм байна гэдгийг мэдүүлж өгч байна. 근데 그 이유를 알지 못했던 세상 사람들은 Гэтэ тэр шалгааныг нь мэдэхгүй байсан энэ ертөнцийн хүмүүс 이스라엘 백성들이 환란 받는 모습 보고 하나님 없다라고 생각했어요. Израилийн ард түмэн зовлон амсж байгааг хараад Бурхан байхгүй юм байна штэ гэж бодсон. 그래서 하나님은 세상 사람들에게 하나님이 살아 계시다 증거해 주기 위해서 Тиймээс Бурхан ертөнцийн хүмүүс Бурхан амьд оршиж байгаа гэдгээ мэдүүлж өгөхийн тулд 이스라엘 민족을 회복시켜 주시겠다고 약속을 했고 회복시켜 줬죠. Израильчуудыг дахин сэргээнэ гэж амлаад дахин сэргээж өгсөн штэ. 맞죠? Тийм биз? 근데 Гэхдээ 이스라엘 민족은 언제 회복된다 그랬어요? Израилийн ард түмэн хизээ дахин сэргэнэ гэсэн бэ? 그렇죠. 세상 끝에.
төгсгөлийн үед 우리는 지금 이스라엘 민족이 회복되는 모습을 보고 있어요. бид нар одоо Израилийн дахин сэргсэн байр байдлыг харж байна. 자, 오늘 말씀에도 Өнөөдөр үгэн дээр ч гэсэн 세상 끝에는 어떤 일이 있을 것인가 한 예수님이 말씀해 주셨는데 ертөнцийн төгсгөлд ямар зүйл болох талаар Есүс хэлж 그 өгсөн. 내용을 같이 공부를 해보려고 해요. Тэр агуулгыг нь сурнаа. 자, 예수님은 제자들에게 Есүс шавнартаа 예수님이 이 세상을 심판하러 다시 오실 때가 되면 Есүс энэ дэлхийг дахин шүүхээр ирэх тэр үе нь болвол 여러 가지 일들이 있을 것이다 말씀했는데 олон зүйлсэл болно гэж 지금 айлцсан. 몇 가지를 공부를 해볼게요. За тэр дундаас хэдэн зүйлийг нь суръя. 자, 읽어볼게요. За уншия. Есүс хариуд нь хэн нэгэн та нарыг төөрөлдүүлэх үе болгоомжил. Учир нь олноор Христ бол би байгаа юм хэмээн нэрээр минь ирж олныг төөрөлдүүлнэ. Олон хуурамч иш үзүүлэгчэд гарч ирж олныг бүдрүүлнэ. 자, 예수님은 마지막 때가 되면 Есүс төгсгөлийн цаг ирвэл 자기가 하나님의 선지자라고 말하는 사람들, өөрийгөө бурхны иш үзүүлэгч гэж хэлж байгаа хүмүүс 내가 재림 예수라고 말하는 사람들이 이 세상에 많이 나타날 것이다 그랬어요. би дахин ирсэн Есүс байна гэж хэлэх хүмүүс олон болно гэж хэлсэн. 한국에만요. Солонгост 제가 гэхэд 한국에서 왔거든요. би Солонгосоос ирсэн. 한국에만요. Солонгост 자기가 하나님이라는 사람이 20명이나 있고 өөрийгөө бурхан гэж байгаа 20 хүн байна. 자기가 예수라는 사람이 50명이나 있어. өөрийгөө бас Есүс гэж байгаа 50 хүн байна. 이거 어떻게 된 걸까? Энэ чинь юу болсон байна вэ? 이 사람들 진짜인가? Энэ хүмүүс жинхэнэ үү? 아니요. Үгүй ээ. 거짓말장애들이야. Худалч хүмүүс байна. 한국뿐만 아니라요. Солонгосоор зогсохгүй. 지금 세계 많은 나라에서 이렇게 자기가 하나님이다, 자기가 예수다, 자기가 선지자다라고 주장하는 사람들이 많아요. Одоо энэ дэлхийн олон улсуудад өөрийгөө бурхан, өөрийгөө Есүс, өөрийгөө иш үзүүлэгч гэж хэлж байгаа олон хүмүүс байна. 미국에 내가 예수라고 말하는 미국 사람, Америкт өөрийгөө Есүс гэж хэлж байгаа хүн байна. 러시아의 재림 예수, Оросын дахин ирсэн Есүс, 벨기에 재림 예수, Бельгийн дахин ирсэн Есүс, 인도 재림 예수, Энэтхэгийн дахин ирсэн Есүс, 오스트레일리아 재림 예수. Австралийн Есүс, 전 세계적으로요. 예수님 말씀처럼 ийхүү бүх дэлхий дахна Есүсийн айлцсан 내가 шиг 하나님이다, 내가 예수다, 내가 선지자다라고 주장하는 사람들이 많아요. өөрийгөө бурхан, өөрийгөө Есүс, өөрийгөө иш үзүүлэгч гэж хэлж байгаа хүмүүс олон байна. 많은 사람들이 이런 사람들의 거짓말에 속아서 막 따라가고 있어요. Гэтэ олон хүмүүс ийм хүмүүсийн үгэнд хууртаад дагаад явж байна. 이 사람들 끝까지 따라가면 어디까지 갈까? Энэ хүмүүсийг эцэг хүртэл дагаад явбал аль хүртэл явах вэ? 지옥까지 가는 거예요. 지옥까지. Там руу хүртэл унах штэ. 잘 들어야 돼요. 그래서. Тэгэхээр сайн сонсох хэрэгтэй. 네? 또 예수 동생, 나는 예수 동생이라고 말하는 사람도 있어. Бас өөрийгөө би Есүсийн дүүн байна гэж хэлж байгаа хүн байна. 그 2000년 전 오신 예수님은 너무 바빠서 지금 못 오고 2000 жилийн өмнө ирсэн Есүс дэндүү завгүй учраас дахиад ирч чадахгүй. 동생 나를 보냈어. Дүү болох намайг явуулсан 주장하는 이상한 사람도 있어요. гэж хэлж байгаа хүмүүс ч гэсэн байна. 자, 또 예수님은요. Бас Есүс 마지막 때가 되면 ийм төгсгөлийн цаг ирвэл 전 세계적으로 전쟁이 많아질 거다 그랬어요. дэлхий дахна дайжин нэмэгдэнэ гэсэн. 자, 읽어볼게요. За уншия. Та нар дайн ба дайны сураг чимээг удахгүй сонсон. Бүү цочорд тэдгээр нь болох учиртай боловч төгсгөл нь хараахан биш юм. Үндэстэн үндэснийхээ эсрэг, хаанчлалынхаа эсрэг босох бөгөөд энэ тэндгүй өсөглөн хийгээд газар хөдлөлт болно. 예수님 말씀했어요. Есүс хэлсэн. 너희가 Та нар 전쟁과 전쟁의 소문을 듣게 될 것이다. дайн ба дайны сураг чимээг сонсноо. 여기서 말하는 전쟁은 어떤 거냐면 Энэ дээр гарч байгаа дайн гэдг нь ямар дайн бэ гэхээр 여러 나라들이 함께 싸우는 전쟁을 말하는 거예요. олон улсууд хоорондоо дайдж байгаа дайныг хэлж байна. 그런데 Гэхдээ 실제로 역사 속에서요. боддоор түүхэн дундаа 1차 세계대전이 있었어요. за нэгдүгээр дайн болсон. 1차 세계대전. Нэгдүгээр дайн болсон. 또 Бас 2차 세계대전이 있었죠. дэлхийн 2дугаар дайнч болсон шүү дээ. 예수님은 전쟁과 전쟁의 소문을 듣게 될 것이다 그랬는데 Есүс дайн ба дайны сураг чимээг сонсноо гэж хэлсэн. 진짜 1차 세계대전이 있었고 2차 세계대전이 있었어요. Гэтэл боддоор дэлхийн 1-р дайнч болсон, 2-р дайнч болсон. 그런데 Гэхдээ 지금 우리 시대 어때요? өнөө цагт ямар байна вэ? 전쟁이 없어요? 전쟁이 더 많아요? Дайн байхгүй нь уу? Эсвэл дайн их байна уу? 더 많아졌어요. Илүү их болсон. 맞죠? Тийм биз дээ? 지금 우크라이나하고 러시아도 전쟁하고 있고. Одоо Украин, Орос ч гэсэн хоорондоо дайтаж байна. 그죠? Тийм биз дээ? 이스라엘하고 하마스도 전쟁하고 있고. Израиль бас Хамастай дайтаж байна. 세계 여러 나라들이
계속해서 전쟁을 하고 있어요. Энэ дэлхийн олон улсууд хоорондоо дайтаж байна. 지금도 세계 여러 곳에서 계속 폭탄이 터지고 사람들이 죽고 있어요. Одоо ч гэсэн дэлхийн өнцөг болон бүр тесрэх бөмбөг тесэрч байна. Хүмүүс өхөж байна. 이 지구에 전쟁이 없는 날이 하나도 없어. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр дайнгүй өдөр гэж нэгч байхгүй. 매일 전쟁이 벌어지고 있어요. Өдөр болгон дайн үргэлжилж байна. 또 예수님 말씀했어요. Бас Есүс хэлсэн. 읽어봅시다. Уншийн. Хүчтэй газар хөдлөлтүүд болон энэ тэндгүй гамшиг болон өсөглөн болж аимшиг хийгээд үлэмж тэндүүд тэнгэрээс үзэгдэн. 자, 예수님이 다시 오실 때가 되면 Есүс өөрөө дахин ирэх цаг нь болох юм бол 전 세계에 지진이 많아질 것이다. бүх дэлхий дахнаар газар хөдлөлт нэмэгдэнэ гэсэн. 기근이 심해질 것이다. Өсөглөн болно гэсэн. 전염병이 많아질 것이라고 얘기하셨어요. Тэгээд бас халдвар төвчин нэмэгдэнэ гэж хэлсэн. 자, 우리 시대에 지진이 많아지고 있어요. 적어지고 있어요. За бидний амьдарч байгаа цагт газар хөдлөлт багасж гин үү нэмэгдэж байна уу? 지진이 점점 많아지고 있어요. Энэ газар хөдлөлт баг багаар ихсэж нэмэгдэж байна. 하루에도 수백 번 지진이 일어나요. Өдөрт гэхэд л үе олон удаа газар хөдлөж байна. 자, 전 세계에 지진이 일어나는 것을 표시해 본 거예요. За дэлхий дахнаар газар хөдлөж байгаа тэмдгийг харуулсан зураг байна. 전 세계 많은 나라가 지금 지진이 일어나서 많은 사람들이 고통받고 죽고 있다. Энэ дэлхийн олон улсуудад газар хөдлөөд олон хүмүүс үүнээс олж үхэж байна. 하이티, Хаити, 네팔, Непал, 멕시코, Мексик, 중국. Хятад. 중국에는요 큰 지진이 일어나 가지고요 Хятадд маш том газар хөдлөлт болоод 학교 건물이 무너졌어. бүр сургууль барилга нь нурчихсан. 학교에서 공부하는 아이들이 건물이 무너져서 다 죽었어. Сургуульд хичээлээ хийж исэн хүүхдүүд тэр сургууль нь нурж унаад бүгдээрээ үхсэн. 불쌍하죠. Өрөвдөлтэй байгаас тэ. 세상에 지금 이런 지진들이 점점 많아지고 있어. Одоо энэ дэлхий дээр ийм газар хөдлөлт баг багаар ихсэж байна. 유럽에도 많은 나라들이 지진이 일어나고 있고요. Европын олон улсуудад ч гэсэн газар хөдлөж байна. 튀르키예도 큰 지진 때문에 많은 사람이 죽었어요. Туркид ч гэсэн их хүчтэй газар хөдлөлтөөс олж олон хүн өнгөрсөн. 모로코도 마찬가지고. Мароккод ч адилхан. 일본은 올해부터 지금까지 하루도 빠짐없이 지진이 일어나고 있어요. Япон ч гэсэн энэ жил эхлээд өдийг хүртэл нэг өдөр алгасалгүй газар хөдлсөөр байна. 여기 봐요. 땅이 막 갈라지고 Энийг 있잖아요. хардаа газар нь бүр хуваагдчихсан байгаа 건물이 юм. 무너지고, Барилга нь нурж унж байна. 그죠? Тийм багаз. 도로가 무너지고 За чулуу нурж унж байна. 사람들이 고통을 받고 있다. Хүмүүс инхүү зовж байна. 자, 몽골도요. 지진이 점점 많아지고 있어요. За Монгол ч гэсэн газар хөдлөлт баг багаар нэмэгцээр байна. 또 Бас 자, 이 말씀 읽어볼게요. энэ ишлэгийг уншия. Газар бутран эвдэрч газар хагаж газар хүчтэй ганхан учир нь гэмт үдлэн улам хүнд болж байгаа тул тэр унаж дахин хизээж үл босно. 자, 그런데 하나님은 왜 마지막 때 많은 지진이 일어나게 하실까? Гэтэ яагаад бурхан ийм төгсгөлийн цаг үед их газар хөдлөлтүүдийг нэмэгдүүлж байна вэ? 하나님 말씀했어요. Бурхан хэлсэн. 죄를 많이 지으면 Гэмнүгэл их хийх юм бол 하나님이 이 땅을 흔들어 버리겠다 그랬어. бурхан энэ газрыг сэгсэрнэ гэсэн. 죄가 많아질수록 Гэмнүгэл ихсэх хэмжээнд 지진도 газар хөдлөлч гэсэн 많아지는 거예요. нэмэгдэнэ. 지진이 왜 많아진다고? Яагаад газар хөдлөлт нэмэгдэнэ гэнэ үү? 사람들의 죄가 많아지기 때문에 그래요. Хүмүүсийн гэм ихсэж байгаа учраас. 성경에는요 이런 사람도 있어요. Библиэлд ийм хүн байдаг. 땅이 갈라져서 За газар нь хуваагдаад 사람이 산채로 지옥으로 떨어진 사람도 나와요. хүмүүс амьдараа там руу хаягдсан хүмүүс ч гэсэн гардаг. 죄가 많으면 하나님이 심판하신단 말이야. Гэмнүгэл их байх юм бол бурхан шүүн. 또 예수님 말씀처럼 Бас Есүсийн айлц үг 우리 шиг 시대에 사막이 점점 넓어지고 있어요. бидний амьдарч байгаа цаг үед сүлжилт баг багаар нэмэгдсээр байна. 적도를 중심으로 해가지고 위아래로 사막이 점점 넓어져요. Экваторыг төвөө болгоод дээшээ доошоо сүлжилт баг багаар нэмэгдсээр байна. 사막이 넓어진다는 게 무슨 뜻일까요? Энэ сүлжилт улам нэмэгдэнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 농사 지을 수 있는 땅이 없어진다는 거예요. Газар тариалан эрхлэх газар байхгүй болно. 짐승들 풀 먹일 땅이 없어진다는 거예요. Мал амьтдын бэлчээр өвс ургамал алга болно 우리 гэсэн. 친구들 알고 있어요? Манай сурагчид үүнийг мэдчихэв 지금 үү? Одоо 풀 먹일 땅이 짐승 풀 먹일 땅이 점점 없어지고 있어요. мал амьтад өвс ургамал идэх газар баг багаар байхгүй болж байна. 그럼 어떻게 될까요? Тэгвэл юу болох вэ? 짐승이 없으면 사람 살 수 있어요? Мал амьтан байхгүй бол хүн амьдарч чадах уу? 없잖아요. Чадахгүй. 많은 나라들이 지금 굶주리고 있다. Олон улсууд одоо өссөж байна. 하루에 3만 5천 명의 사람이
굶어 죽고 있다. Өдөрт 35,000 хүн өсөж өгч байна. 보세요. хараарай. 불쌍하죠? Дэндүү хөөрхилтэй байгааз те. 지금 이 세상에서 많은 나라의 우리 어린 아이들이 굶주리고 있다. Одоо энэ дэлхийн олон улсуудад бяцхан хүүхдүүд өсөж өгч байна. 또 예수님은 새로운 전염병이 많아질 것이라 그랬어요. Тэгээд Есүс шинэ халдвар төвчин нэмэгдэнэ гэсэн. 자, 우리 에볼라, Эбола, 지카 Зика 들어봤어요? сонсчихсон уу? 지카 바이러스. Зика вирус. 모기가 옮기는 거예요. Эн чин нөгөө шумуулнаас халддаг. 이 모기에 물리면요, 아이가 뇌가 없는 아이가 태어나. Энэ шумууланд хатгуулах юм бол тархихгүй хүүхэд гараад ирдэг. 뇌가 없는 아이가 태어나. Тархихгүй хүүхэд 어떻게 төрдөг. 되겠어요? Яах вэ тэгэхээр? 조류독감, За шуудны ханаад, 돼지독감. гахаан ханаад. 하루에 5만 명의 사람이 이 전염병 때문에 죽고 있다. За өдөрт 50,000 хүн ийм халдвар төвчний улмаас үхэж байна. 우리 친구들도 코로나 알죠? Манай сурагчид гэсэн коронавирусыг мэднэ үстэй. 한동안 코로나 때문에 많은 사람들이 죽고 고통을 받았어요. Хэсэг хугацаанд коронавирусээс олон хүмүүс үхэж, олон хүмүүс зовсон. 그런데 앞으로 이 코로나보다 더 무서운 전염병이 또 생겨나게 될 거예요. Гэтэл хойштоо энэ коронавирусээс аимшигтэй халдвар төвчин гарч ирнэ. 얼마 전에 중국에서요. Хэсэгхэн хугацааны өмнө энэ Хятадд 코로나보다 더 무서운 전염병이 또 생겼어. коронавирусээс илүү хүчтэй халдвар төвчин гарч ирсэн. 지금 일본도 Одоо 전염병 Японч гэсэн 때문에 많은 사람들이 죽고 있어요. халдвар төвчнөөс болж олон хүн үхэж байна. 미국도 Америкч гэсэн 지금 전염병 때문에 많은 사람들이 죽고 있어요. одоо халдвар төвчнөөс бас олон хүмүүс үхэж байна. 야, 이게 지금 예수님 말씀처럼 Энэ нь яг Есүсийн айлцаа үг шиг 자꾸 전염병들이 점점 많아지고 있어. байнга халдвар төвчин нэмэгцээр байна. 또 과학자들이 말해요. Тэгээд бас эрдэмтэд хэлж байна. 우리가 살고 있는 이 지구가 이제 다 망가졌다. Бидний амьдарч байгаа энэ дэлхий бараг сүрчглээ. 자, 물이 죽어가고요. Ус нь үхэж байна. 땅이 죽어가고 Газар нь үхэж байна. 공기가 죽어가요. Агаар үхэж байна. 지구가 죽어가고 있어요. Энэ дэлхий өөрөө үхэж байна. 그럼 우리 어떻게 살아요? Тэгвэл бид яаж амьдрах вэ? 맞죠? Тийм биз дээ? 과학자들이요. 이 지구가 이제 더 이상 고칠 수 없을 만큼 심하게 병들었다라고 얘기를 하고 있어요. Эрдэмтэд одоо энэ дэлхий дахид засварлах хэмжээний аргагүй тэгэж муудсан гэж хэлж байна. 우리 지구 점점 더워지죠, 날씨가. За одоо жил ирэх тусам цаг агаар халуун болж штэ. 그죠? Тийм биз? 바다 온도가 올라가요. За энэ далайн усны температур ч гэсэн нэмэгдэж 지구가 байна. 점점 더워져요. Энэ дэлхий ч гэсэн илүү халуун болж байна. 너무 더워서 사람들이 죽는다. 이해 안 되죠? Дэндүү халуун учраас хүмүүс халууцаад өгч байна. Ойлгохгүй байгаас тэ. 실제로 너무 더워서 죽는 사람들이 생겨나고 있어요. Гэтэ боддоор дэндүү халуун учраас түүнээс болж өгч байгаа хүмүүс гарч ирж 바다는 байна. 죽었다. 바닷물이 다 죽었어요. 오염됐어요. Далайн өхс бүгд бохирдоод өгсөн байна. 과학자들이 말해요. За эрдэмтэд хэлж байна. 지구가 이제 끝날 때가 멀지 않았다. Дэлхийн төгсгөл одоо холгүй ойрхон байна гэж байна. 그럼 어떻게 되는 거예요? Тэгэхээр яах вэ? 우리 다 조금 있으면은 하나님 만나야 된단 말이에요. Тэгэхээр бид хэсэгхэн хугацааны дараа бүгдээрээ бурхантай уулзна. 세계 많은 나라의 지도자들이 이런 얘기를 하고 있어요. Энэ дэлхийн одон улсын удирдагчид ингэж хэлж байна. 야, 이 지구 이제 좀 있으면 이제 끝나게 되는데 어떡하냐 막 걱정하고 있다고. Одоо энэ дэлхий удахгүй төгсөж штэ яах юм бэ гэд санаа зовж байна. 또 예수님 말씀했어요. Бас Есүс хэлсэн. 마지막 때가 되면 Төгсгөлийн цаг ирвэл 사람들이 죄가 많아지고 사랑이 식어질 것이다. хүмүүсийн гэм нүгэл ихсээд хайр нь хөрнө. 읽어봅시다. За уншия. Ёс бус явдал өснөөс болж олонхийн хайр хөрнө. 자, 죄가 많아진다. Гэм нүгэл ихснэ. 사람들이 끔찍한 죄를 정말 많이 짓죠. Хүмүүс одоо аимшигтэй гэм нүгэл их хийж байгаа юм тест. 그죠? Тийм биз? 뉴스를 들어봐요. За мэдээ сонсоод үзэхээр 주변의 얘기를 들어봐요. за эргэн тойрныхоо яриаг сонсоод 사람들의 үзвэл 마음이 점점 천해지고 있어요. 사람들의 마음이 점점 악해지고 있어요. хүмүүсийн сэтгэл улам цайлган болж байна уу эсвэл хүмүүсийн сэтгэл улам хорон болж байна уу? 점점 악해지고 있어요. Баг багаар л хорон мууж байна. 점점 딱딱해지고 있어요. Баг багаар хатуурч байна. 제가요 2007년에 몽골에 처음 왔어요. Би 2007 онд Монголд анх удаа ирсэн. 그때는요 대로이? 사람들에게 하나님 말씀을 배워봅시다 그러면 다 가던 길을 멈추고서요. 그래요 들어갈게요 그랬어요. Хүмүүст бурхны үгийг сонсоод үзээрэй гэх юм бол явж исэн замаасаа зогсоод тгийгээд хүлээж авчихсан. 그런데 우리 시대는요. Харин одоо бидний амьдарч байгаа үгүй. 사람들의 마음이 얼마나 딱딱하고 강박한지 몰라. Хүмүүсийн сэтгэл хичнээн хатуу хөшүүн болсон гэж. 사람이 무서운 시대가 됐다.
хүн хүнээсээ айдаг аимшигтай цаг ирж байна. 우리 시대에 정말 무서운 사람들이 많아요. Өнөө цаг ч гэсэн үнэхээр аимшигтай хүмүүс олон байна. 1분에 한 명꼴로 살해야 된다. 1 минутанд нэг хүн бусдын гарт амиа алдаж байна. 사람을 잡아다가 막 갖다가 파는 사람들도 있고요. Хүмүүсийг барьж авч барьцаалаад бүс худалддаг хүн байна. 진짜 사람에게 끔찍한 죄를 짓는 사람들이 많아지고 있어요. Хүмүүс дотор ч гэсэн аимшигтай хэрцгий гэм нүгэл хийдэг хүн олон байна. 우리 친구들 모르는 사람이 막 어디 가자 그러면 무조건 따라가면 안 돼. Манай хүүхдүүдийг танихгүй хүн ийшээ явъя гэж хэлэх юм бол дагаад явж болохгүй шүү дээ. 걷다가 못 돌아오는 친구들이 많아요. Ийхүү яваад буцаж гэрлүүгээ ирээгүй хүүхдүүд олон байдаг. 그리고요. Тэгээд бас 우리 사람들은요. 이기적이야. 개인적이야. өнөө цагт амьдарч байгаа хүмүүс хуваа хичээсэн аминч болсон. 불쌍하고 어려운 사람 봐도 도와줘 안 도와줘요? Хөрхийлтэй өрөвдөлтэй хүмүүсийг харсан ч тусалж өгдөггүй юу? 안 도와줘요. тусалж 뭐 өгөхгүй. 관심 없어 나는. Би түүнд анхаарахгүй. 무관심하고 자기밖에 몰라. Ийм анхааралгүй байсан бас өөрөөсөө бусдыг мэдгээ байсан. 사람들의 사랑이 점점 식어지고 있다. Ийхүү хүмүүсийн хайр баг хөрж байна. 우리 사람들은요 자기 하고 싶은 대로 해. Өнөө цагийн хүмүүс өөрийнхөө хийхээ хүснэг хийдэг. 다른 사람에게 피해를 주던 말던 자기 편하면 된다라고 생각을 해. Бусдад хохирол өгсөн ч бай, хохирол өгөөгүй ч хамаагүй өөрөө л тав тухтай байхад болно гэж боддог. 자기 고집대로 살아가는 사람들이 많아지고 있다. Өөрийн зөрүү зангийнхаа дагуу амьдрч байгаа хүмүүс олон болж байна. 예수님은 마지막 때가 되면 사람들의 마음이 더 악해질 것이다라고 말씀했어요. Есүс төгсгөлийн цаг ирэх юм бол хүмүүсийн зүрх сэтгэл улам хоромоо болно гэж хэлсэн. 자, 또 이 말씀 읽어볼게요. За бас энэ ишлэгийг уншъя. Тэр үед хоёр хүн талбайд байхад нэгийг нь авч нөгөөг нь үлдээн. Хоёр эмэгтэй тэрэмдэж байхад нэгийг нь авч нөгөөг нь орхино. 자, 예수님은 말씀했어요. Есүс хэлсэн. 이 천국 복음이 온 세상 모든 사람들에게 전해져서 구원받은 사람들이 다 차면 Энэ Деважингийн сайн мэдээ бүх үндэстэн тараагдаад аврагдж байгаа хүмүүсийн тоо дүүрвэл 어느 날 갑자기 구원받은 사람들을 천국으로 데려가게 될 것이라고 말씀했어요. нэгэн өдөр гинэт аврагдсан хүмүүсээ дагуулж авч явна гэж хэлсэн. 전 세계적으로요. Бүх дэлхий дахна 구원받은 사람들이 갑자기 천국으로 데려가기 때문에 사라지는 일이 일어날 거다. аврагдсан хүмүүс гинэт Деважин руу явж байгаа учраас энэ дэлхий дээр алга болж байгаа хүмүүс гинэт бий болно. 잠을 자다가 한 사람은 갑자기 사라지는데 한 사람은 남아 있어. Унтж агаад нэг хүн нь гинэт алга болоод нэг нь үлдэнэ. 같이 일하고 있는데 갑자기 한 사람이 사라지고 한 사람은 남아 있어. Хамтдаа ажиллаж исэн чинь гинэт нэг хүн нь алга болоод нэг хүн нь үлдэнэ. 예수님 분명히 말씀했어요. Есүс тодорхой хэлсэн. 자, 이 말씀 들고 볼게요. За энэ ишлэгийг бас уншия. Би та нарт хэлье. Тэр шөнө нэг оронд байх хоёр хүний нэгийг нь авч нөгөөг нь үлдээн. 자, 지구는 둥글잖아요. Дэлхий бөөрөнхий штэ. 그죠? Тийм биз? 첫날 배웠어요. Эхний өдөр сурсан. 그죠? Тийм биз дээ? 지구는 둥글어요. Энэ дэлхий бөөрөнхий. 그래도 한쪽이 낮으면 Гэхдээ нэг тал нь өдөр байвал 한쪽은 밤이잖아요. нөгөө тал нь шөнө байна. 예수님께서 구원받은 사람들을 천국으로 데려가실 때 어떤 일이 벌어지느냐? Есүс энэ дэлхий дээр ирээд аврагдсан хүмүүсээ Деважин руу явуулахдаа ямар үйл явдал болох вэ? 낮에 일을 하다가 갑자기 데려감을 당하는 사람이 있을 것이고 Өдөр ажиллаж агаад гинэт дээш өргөдөг хүн гарч ирнэ. 밤에 잠을 자고 있다가 갑자기 데려감을 당하는 사람도 있을 것이다. Бас шөнө унтж агаад гинэт дагуулад явах хүн байна. 분명 이런 일이 있을 것이라고 예수님 말씀했어요. Гарцаагүй ийм зүйл болно гэж Есүс хэлсэн. 볼게요. За харъя.
만약에 지금 예수님께서 구원받은 사람들을 천국으로 데려가시면 어떤 일이 벌어질까? Магадгүй одоо эзэн аврагдсан хүмүүсээ Диважн руу явбал ямар зүйл болох вэ? 저도 갈 거예요. Би ч гэсэн явна. 난 구원받았거든요. Би аврагдсан байхгүй юу? 여기서 이 중에서 구원받은 선생님들, 구원받은 친구들은 갑자기 사라지게 될 거예요. Энэ дунд аврагдсан багш нар нь аврагдсан хүүхдүүд нь гинэд алга болно. 그럼 누가 남을까? Тэгвэл хэн үлдэх вэ? 구원받지 못한 사람. Аврагдаагүй хүмүүс нь. 천국 못 가는 사람들 남아 있고. Диважн руу орч чадахгүй хүмүүс нь үлдэнэ. 그럼 예수님 심판하러 오실 때 Тэгээд Есүс шүүхээр ирэхдээ 어떻게 돼요? яах вэ? 심판받고 Шүүгдээд 지옥 가는 거예요. там руу явнаа. 예수님께서 구원받은 사람들을 천국으로 데리러 오시기 전에 Есүс аврагдсан хүмүүсээ Диважн руу авч явахаар ирэхээс өмнө 우리 친구들이 이번에 말씀 잘 듣고 다 구원받고 천국 갔으면 좋겠어요. манай сурагчид энэ удаагийн үгээ сайн сонсоод бүгдээ аврагдаад Диважн руу яваасаа гэж хүсэж байна. 예수님 이 땅에 2번 오신다 그랬죠? Есүс энэ газар дээр 2 удаа ирнэ гэсэн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 2000년 전 오신 예수님 2000 жилийн өмнө ирсэн Есүс 십자가에 달려서 모든 사람의 죄를 용서해 주러 오셨어요. загалмай дээр цовдлогдоод бүх хүмүүсийн гэм нүглийг уучлахын тулд ирсэн. 다시 오실 때는 Харин дахин ирэхдээ 믿지 않는 사람들 심판하러 오신다 그랬어요. итгэдэггүй хүмүүсийг шүүхээр ирнэ гэсэн. 그런데 예수님이 다시 오실 때가 되면 Гэтэ Есүс дахин ирэх цаг нь болоод 세상의 기근, 지진, 전염병, 전쟁들이 점점 많아진다 그랬어요. энэ дэлхий дээр газар хөдлөлт, өвсгөлэн, халдвар түвчин, дайн, улам нэмэгдэнэ гэсэн. 예수님께서 구원받은 성도들을 천국으로 데려가시면 Есүс эзэн аврагдсан хүмүүсээ Диважн руу авч явбал 이 세상에 적그리스도가 나타나게 돼요. энэ дэлхий дээр антихрист гарч ирнэ. 적그리스도가 누구냐면 Антихрист гэж хэн бэ гэхээр 내가 하나님이다, би бол бурхан, 내가 그리스도다라고 주장하는 사람이에요. би Христ гэж өөрийгөө хэлэх 근데 이 болно. 적그리스도는 사단의 능력으로 나타나요. Гэтэ энэ антихрист сатананы хүч чадлаар гарч ирнэ. 예수님은 하나님이 보내서 이 땅에 오셨지만 Есүс бурхан илгээгээд энэ газарт ирсэн ч гэсэн 적그리스도는 사단 마귀의 능력으로 나타나. антихрист сатан диаволын хүч чадлаар гарч ирнэ. 그래서 어떤 일을 하냐? Тэгээд ямар ажлыг хийх вэ? 사람들 앞에서 막 하늘에서 막 불이 떨어지기도 해요. За хүмүүсийн өмнө Тэнгэрээс гал хүртэл буулгана. 자, 이 말씀 읽어볼게요. За энэ ишлэгийг уншия. Тэр агуу тэмдгүүдийг үйлддэг төдийгүй хүмүүсийн өмнө Тэнгэрээс газарт гал буулгадаг. 자, 생각해봐요, 우리 친구들. За манай сурагчид бодоод үзээрэй. 그리스도가 나타나가지고요. За антихрист гарч ирээд 야, 내가 하나님이다. би бурхан байна. 막 사람들 본 앞에서 막 하늘에서 막 불이 떨어지게 하면은 Хүмүүс харж байхад нь Тэнгэрээс хүртэл гал буулгах юм бол 사람들 믿을까 안 믿을까? хүмүүс итгэх болов итгэхгүй болов? 다 믿을 거예요. 북대를- 와, 하나님 그러면서 막 믿을 거야. Бүгдээрээ итгэн штэ. Бурхан юм байна гэж итгэнэ. 지금 눈 감고 졸고 있는 친구들도 아마 그때는 믿게 될 거야. Одоо энэ нүдэн ханаад унтж байгаа хүмүүс ч гэсэн тэр үед итгэнэ. 어? 어이구 하나님 그리고 나 막 따라갈 거예요. Бурхан минь гэж тэгэл дагаад явна. 그런데 적그리스도는 누가 보내서 왔다고요? Гэтэ антихристийг хэн илгээсэн гэж хэлсэн бэ? 사단 마귀가요. 사단 마귀. Сатан, диавол 사람들 미혹해서 지옥으로 끌고 가려고. хүмүүсийг уруу татаад там руу авч явахын тулд. 그런데 이 적그리스도는 그냥 놀라운 기적을 행하기 때문에 Гэтэ энэ антихрист агуу гайхамшигыг харуулж байгаа 많은 учраас 사람들이 적그리스도를 믿고 따라가게 돼 있어요. олон хүмүүс антихрист итгээд дагаад явна. 그런데 이 적그리스도는 Гэтэ энэ антихрист 세상 사람들을 아주 특별한 방법으로 다스려요. энэ ертөнцийн хүмүүсийг маш энгийн аргаар захирна. 자, 이 말씀 읽어볼게요. За энэ ишлэгийг уншия. Тэрээр том жижиг баян ядуу чөлөөт хийгээд боол хүмүүсийн болон бүгдийн баруун гар дээр нь эсвэл духан дээр нь тэмдэг тавиулснаар 자, 이 적그리스도가 энэ антихрист 온 세상 사람을 다스리기 위해서 어떻게 한다? бүх дэлхийг захирахын тулд яана гинөө? 모든 사람들의 오른손이나 이마에다가 표를 준다고 돼 있어요. Бүх хүмүүсийн баруун гар дээр нь эсвэл духан дээр нь тэмдэг тавина гэж. 그런데 그 표 안에는 어떤 숫자가 들어 있어요. Тэр тэмдэг дотор нь нэгэн тоо орсон байна. 봅시다. За уншия. Энд мэрэгэн ухаан буй ухаантай нэгэн араадны тоог бодогтун. Учир нь энэ нь нэгэн хүний тоо бөгөөд түүний тоо бол 666 юм. 표 안에 무슨 숫자가 있다? За энэ тэмдэг дотор ямар тоо байна гинөө? 6, 6, 6. 666. 여러분 바코드 본 적 있죠? Та бүхэн ийм баркодыг харж ирсэн үү? 우리 친구들 뭐 초코파이 뭐 아이들 우리 과자나 뭐 물건이나 지금 다 바코드가 있어요. За хүүхдүүд одоо бичэн ч юм уу, скол жигмэг янз бүрийн бараа бүтээгдэхүүн дээр ийм баркод байдаг штэ. 이 위에 있는 막대기는 컴퓨터가 있는 거예요.
За энэ дээр байгаа ийм багнан кодыг нь компьютер уншина. 밑에 숫자는 사람이 읽을 수 있도록 해놓은 거예요. Харин доотлын тоог нь хүн уншиж чадгаар бүтээсэн. 그런데 바코드 처음과 중간과 끝에 Гэтэ энэ баркодны эхлэл, дунд, төгсгөл нь 똑같이 생긴 막대기가 3개가 있어요. яг адилхан урт зураас 3 байна штэ. 이게 뭐냐? Энэ юу вэ? 6. 6 6 여기다. 6. 하나님은 마지막 때 적그리스도가 이 온생 사람들에게 표를 주고 다신다고 말씀했는데 Бурхан төгсгөлийн цаг үед антихрист гарч ирээд бүх хүн тэмдэг өгөө захирна гэсэн. 진짜 그 표가 이제 우리 시대에 사용되고 있어요. Боддоор энэ тэмдэг нь бидний үед хэрэглэгдэж байна. 처음에는 물건에다가 주기 시작했고요. За анхандаа бараа бүтээгдэхүүн дээр тавьж 그 эхэлсэн. 다음엔 짐승들한테 주기 시작했고 Дараа нь мал амтан дээр тавьсан. 이제 사람들에게 주긴다. Тэгээд дараа нь бүр хүн дээр тавих. 그런데 이렇게 어디다 준다 그랬어요? Гэтэ хаан тавина гэсэн бэ? 오른손이나 Баруун гар юм уу? 이마에. Духан 아, дээр. 근데 이렇게 눈에 보이게 주면은 보기 싫잖아요. Гэтэ ингээд нүдэнд харагдахаар тавьчих юм бол онцгүй штэ. 그죠? Тийм биз? 그래서 Тиймээс 작은 칩을 만들어서 사람의 몸속에 넣어주게 돼 있어요. жижигхэн юм бичил эсгэн болгоод хүмүүсийн бид суулгана. 적그리스도는 이 표를 모든 사람들에게 줘서 온 사람들을 다스린다고 돼 있어요. Антихрист энэ тэмдгийг бүх хүмүүст өгөөд энэ ертөнцийг захирна. 자, 이 표가 우리들 지금 만들어졌고 사람들이 사용하고 있어요. Энэ тэмдгэн ч гэсэн өнөө цагт бий болоод хүмүүс ч гэсэн үнийг хэрэглэж байна. 자, 봅시다. Харцгаая. 미국 위스콘신주의 한 IT 기업은 최근 직원들 몸속에 생체 칩을 심기로 했습니다. 85명 가운데 50명이 생체 칩 이식을 자진해서 선택했습니다. 이 칩을 이식하면 신용카드나 현금, 스마트폰이 없어도 물건을 살 수 있습니다. 신분증 없이 출입문도 열고 컴퓨터에 로그인할 수 있습니다. Once they showed me the technology, I actually asked them, what do I have to do to get that implanted? 쌀 한 톨보다 조금 큰 이 칩은 버스 카드처럼 무선 주파수 인식 장치 RFID 기술을 이용합니다. 주사기를 이용해 간단하게 엄지와 검지 사이 피부 아래에 이식할 수 있습니다. 수년 전 스웨덴에서 개발한 기술이지만 실제로 직원들 몸속에 생체 칩을 넣는 미국 기업이 생기면서 논란이 일고 있습니다. 직원들의 위치나 사생활이 노출될 수 있다는 지적에 회사 측은 위치 추적 기능은 없다고 말합니다. For a GPS device to work, it needs to be powered. This is a passive device and there is no power in it. 생체 칩의 개인 정보가 암호화돼 있어도 손쉽게 유출될 수 있다는 우려도 나왔습니다. 또 퇴사한 직원의 몸속에서 생체 칩을 고통 없이 간단히 빼낼 수 있을지도 의문입니다. 요게 Энд 지금 사용되고 있는 칩이에요. одоо нөгөө хэрэгжилж байгаа чип байна. 이렇게 주사기로 За ийм тариураар 어디다 넣는다 그랬죠? хаан тавина гэсэн бэ? 오른손이나 Баруун гар юм уу? 이마에. Духан дээр. 자, 주사기처럼 쭉 찔러가지고 Одоо тариур шиг ингэж хатгаад 쭉 밀어넣으면 ингээд түлхэх юм бол 작은 칩이 나와요. жижигхэн чип гарна. 보여요? Харагдсан уу? 안 보이죠? 너무 작아서 안 보여. Жижигхэн учраас харагдахгүй. 이게 우리 몸속에 이제 들어오게 되는 거예요. Гэтэл энэ чип бидний бид суулгагдана гэж байна. 마지막 때 적그리스도가 Төгсгөлийн цаг үед антихрист 온 세상 사람들에게 이 표를 주고 다스린다. бүх дэлхийн хүмүүст энэ тэмдгийг өгөө захирна гэд. 진짜로 또 준비가 됐어요. Боддоор энэ бэлтгэл нь хангагдчихсан. 그런데요. Гэхдээ 자, 적그리스도가 온 세상 사람들에게 표를 주고 이 세상을 다스리고 있을 때에 антихрист энэ дэлхийн бүх хүмүүст тэмдэг өгөөд энэ дэлхийг захирж байгаа үедээ 갑자기 어떤 일이 벌어지느냐? гэнэт ямар үйл явдал болох вэ? 전 세계가 핵 전쟁을 일으키게 돼요. Энэ дэлхий дахна цөмийн бөмбөгийн дайн болно. 성경에는 이 핵 전쟁이 어디서 일어난다 말씀해 놨어요. Библиэлд энэ цөмийн бөмбөг хаанд болох талаар хэлж өгсөн. 읽어볼게요. За уншия. Учир нь тэд бол тэмдгүүдийг үйлдэн төгс хүчит бурхны агуу өдрийн дайнд хамттан цуглуулахаар бүх дэлхийн хаад дээр очих чөтгөрүүдийн сүнснүүд юм. Тэд хаадыг еврейгээр Хармагдон гэгдэг газарт цуглуулв. 하나님의 큰 날의 전쟁이라고 돼 있는데 Бурхны агуу өдрийн дайн гэж байна. 이 하나님께서 이 세상을 불로 심판하시는 날을 뜻하는 거예요. Бурхан энэ дэлхийг галаар шүүх тэр өдрийг хэлж байна. 우리 홍수 심판 사건 공부했죠 어제. Бид нар өчигдөр үерийн талаар сурсан шүү дээ. 그죠? Тийм биз?
노아 때는 하나님이 물로 세상을 심판했어요. Ноагийн өдрүүдэд бурхан усаар энэ дэлхийг шүүсэн. 마지막 때는 Харин төгсгөлийн цаг 무엇으로 үед 심판한다 그랬어요? юугаар шүүнэ гэж хэлсэн бэлээ? 불로 심판하신다 그랬거든. Галаар шүүнэ гэсэн. 그 불이 무엇이냐? Тэр гал нь юу вэ? 핵무기라는 거예요. 핵무기. Цөмийн бөмбөг. 자, 그런데 이 전쟁이 어디서 시작되느냐? Гэхдээ энэ дайн хаана болох вэ? 아마겟돈이라고 돼 있어요. Хармагдон гэж гарч байна. 아마겟돈은 이스라엘 땅에 있는 넓은 들판이에요. Хармагдон гэдэг нь Израилийн газар нутагт байдаг өргөн удам талыг хэлж байна. 자, 오래전부터 여기서는 많은 전쟁이 일어났었어. Өнөртнээс анхуулаад энэ газарт маш олон дайн болж исэн. 근데 마지막 전쟁도 이 들판에서 이곳에서 일어나게 된다. Гэхдээ төгсгөлийн дайн нь энэ тал дээр энэ газарт болно гэсэн. 그래서 이스라엘은 세계 3차 전쟁, 핵 전쟁이 시작되는 곳이 된다. Израиль дэлхийн 3 дугаар дайн болох цөмийн бөмбөгийн дайныг эхлүүлнэ гэсэн. 그런데 이 세계 3차 전쟁, 핵 전쟁은 누가 이기고 지는 전쟁이 아니에요. Гэхдээ энэ дэлхийн 3 дугаар дайн нь хэн нэгэн ялж ялагдах тийм дайн биш. 어떤 전쟁이에요? Ямар дайн бэ? 하나님이 이 세상을 심판하시는 전쟁이다. Бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг шүүх дайн байна. 자, 이 지구를 100번도 더 불태울 수 있는 핵무기가 이미 만들어져 있어. Энэ дэлхийг 100 удаа галдан шатаах тийм цөмийн бөмбөг бүтээгдсэн байна. 단추 하나 누르면 핵무기 날아가 가지고요. 이 지구가 박살나게 돼 있어요. Нэг тавч дарахад л энэ цөмийн бөмбөг дээшээ дэлбэрээд энэ дэлхий бүрэн устгах болно. 하나님은 노아 때는 홍수로 세상을 심판했지만 Бурхан Ноагийн өдрүүдэд үерийн усаар дэлхийг шүүсэн ч гэсэн 마지막 때는 불로 심판할 것을 말씀하셨는데 төгсгөлийн цаг үед галаарын дэлхийг 우리 шүүнэ гэсэн. 시대 그 준비가 다 돼 있어요. Гэтэл бидний амьдарч байгаа цаг үед энэ нь бэлэн болчихсон. 그런데 하나님이 Гэхдээ Бурхан 이 마지막 전쟁 때 죽는 사람의 모습까지 성경에 기록해 놨어요. энэ төгсгөлийн цаг үед өөхөх хүний дүр төрхийг ч гэсэн Библиэр бичиж 자, үлдээсэн. 읽어볼게요. За уншия. Эзний цохох гай гамшиг нь энэ байх болно. Тэд хөл дээрээ зогссоор атал бие мах бодон ялзарч ухархайдаа нүдүүд нь бэж амандаа хилэн өмхирнэ. 사람의 몸은 서 있을 때 썩어요, 누워서 썩어요. Хүмүүсийн бие зогсож явахад ялзардггүй эсвэл хэвтэж явахад ялзардггүй. Нөгөө эсэлтэй. Нөгөө эсэлтэй. 누워서 썩잖아요, 누워서. Хэвтэж явах үед нь ялзардаг штэ. 맞죠? Тийм биз 근데 дээ. 이 마지막 전쟁 때는요. Гэтэл төгсгөлийн дайны үед 어떻게 된다고 했어요? яана гэсэн байна вэ? 서 있을 때. Зогсож явахад 서 нь 있을 때. зогсож явахад нь 자, 앞에 사진 보세요. за энэ зургийг хараарай. 이것은 진짜 핵 전쟁 때 죽는 사람의 모습을 보여주고 있어요. Энэ нь боддоор цөмийн бөмбөгнөөс олж өгч байгаа хүний дүр төрхийг харуулж байна. 회복단이 뻥 터지면 어떻게 되느냐? Цөмийн бөмбөг бун гээл тэсрүүл юу болох вэ? 사람이 쓰러질 시간이 없어요. Хүмүүс унах цаг байхгүй. 서 있을 때 살이 썩고 Зогсоор атал бие махбод нь ялзарч 눈이 썩고 урхаадаа нүднүүд нь бэж 혀가 썩는다. амандаа хилэн өмхөр. 하나님은 마지막 이 세상을 불로 심판할 때 사람들의 죽는 모습도 성경에 기록해 주셨어요. Бурхан төгсгөлийн үед энэ дэлхийг шүүх үед хүмүүсийн өөхөх дүр төрхийг бичиж үлдээсэн. 볼게요. За харъя.
자, 구원받지 못한 사람들은요, Аврагдаагүй хүмүүс 이 땅에서도 불로 심판을 받고 энэ дэлхий дээр ч гэсэн галаар шүүгдэн. 지옥 가서도 불로 심판을 받게 돼 있다. Тамд очиод ч гэсэн галаар шүүгдэх болно. 자, 하나님은 마지막 때에 이 세상을 심판하실 것을 말씀했는데 Бурхан төгсгөлийн цагт энэ дэлхийг шүүх болно гэж айлцсан. 우리 친구들이 예수님 믿지 못해서 심판받으면 안 되잖아요. Манай хүүхдүүд Есүст итгээгүйгээс бол шүүгдэж болохгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그래서 하나님께서 성경을 통해서 우리에게 이렇게 구원받을 수 있는 말씀을 알려주는 거예요. Тиймээс Бурхан Библиэлд ингэж аврагдаж болох үгийг хэлж өгсөн. 자, 예수님이 이 세상을 심판하러 다시 오시기 전에 Есүс энэ дэлхийг шүүхээр дахин ирэхээс өмнө 먼저 구원받은 사람들, 구원받은 성도들을 천국으로 데려간다 그랬죠. эхлээд төрүүлж аврагдсан хүмүүсийг Дивааж руу авч явна гэсэн. 구원받은 사람들이 천국으로 데려감을 당하면은 이 세상에 누가 나타난다 그랬어요? Аврагдсан хүмүүс Дивааж руу очсны дараа энэ дэлхий дээр хэн гарч ирнэ гэсэн бэ? 적그리스도가 나타난다 그랬어요. Антихрист гарч ирнэ. 그죠? Тийм биз дээ? 적그리스도는 세상 사람들 어떻게 다스린다 그랬어요? Энэ антихрист энэ дэлхийн хүмүүсийг яаж захирна гэсэн бэ? 표를 준다 그랬죠. 그죠? Тэмдэг авна гэсэн шүү дээ. 표를 주고 온 세상을 다스리게 돼요. Тэмдэг өгөөд бүгд дэлхийн хүмүүсийг захирна. 그 표 안에 무슨 숫자가 있다 그랬어요? Энэ тэмдэг дотор нь ямар тоо байгаа гэсэн бэ? 6, 6, 6. 6 6 6. 우리 시대 지금 다 만들어져서 이미 지금 사람들이 사용하고 있어요. Бидний амьдарч байгаа цаг үе энэ нь бэлэн болоод хүмүүс үүнийг хэрэглэж байна. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 예수님께서 이 세상에 다시 오실 때가 구원받은 사람들이 천국으로 데려감을 당할 때가 다 됐다는 거예요. Есүс энэ дэлхийд дахин ирэх үе нь аврагдсан хүмүүс Дивааж руу орох үе нь бараг болчихсон гэсэн үг. 우리 친구들이 이번에 말씀을 잘 듣고요. Тэгэхээр манай сурагчид энэ удаагийн үгээ сайн сонсоод 모두 다 이제 구원받고 예수님 오실 때 정말 다 천국에 갔으면 좋겠어요. бүгдээрээ аврагдаад Есүс дахин ирэх үед нь бүгд Дивааж руу яваасаа гэж хүсэж 자, байна. 이 시간에 어떤 인사? 예수님께서 말씀하신 마지막 때 있을 일들을 우리가 공부했어요. Есүсийн айлцсан төгсгөлийн цаг үед болох зүйлсүүдийн талаар хамтдаа сурлаа. 지금 어떤? 예수님께서 마지막 때 있을 것이다 한 모든 일들이 다 이루어지고 있다. Одоо Есүс энэ дэлхийн төгсгөлд болох зүйлсүүд нь бүгдээрээ биелсэнийг харсан. 아, 우리 친구들은 말씀 듣고 깨달아야 돼요. За тэгэхээр манай сурагчид маань үгийг сонсоод ухаарах хэрэгтэй. 예수님이 구원받은 성도들을 데리러 천국으로 데리러 다시 오실 때가 다 됐구나. Есүс аврагдсан хүмүүсээ Дивааж руу авч явах үе нь бараг болчихсон юм байна шүү 예수님 дээ. 믿지 않는 사람들은 심판받고 지옥 갈 때가 됐구나. Есүс итгээгүй хүмүүс нь шүүгдээд там руу явах цаг нь ирчихсэн юм байна 나는 шүү дээ. 말씀 잘 듣고 예수님 믿고 천국 가야 되겠다 이런 마음을 가져야 돼요. Би үгээ сайн сонсоод итгээд аврагдаад Дивааж руу явах хэрэгтэй байж тээ гэсэн сэтгэлтэй болох хэрэгтэй. 알겠죠? Ойлгосноо? 자, 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 하나님, Бурхан минь, 우리 친구들에게 하나님 말씀 알려주셔서 감사합니다. манай хүүхдүүдэд Бурхан та өөрийн үгээ мэдүүлж өгч байгаа талархаж байна. 우리가 성경도 모르고 하나님도 몰랐지만 Бид Библийг ч мэдэхгүй, Бурхан таныг ч мэдээгүй ч хэдэж 이번에 하나님 말씀 배우면서 энэ удаа Бурханы үгийг сурангаа 살아계신 하나님을 알게 되었습니다. амьд оршигч Бурханыг мэдсэн мэлээ. 오늘 말씀을 통해서 Өнөөдөр үгээр дамжуулан 우리가 예수님이 다시 오실 마지막 때 살고 있다는 것도 알게 되었습니다. бид Есүс дахин ирэх төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаагаа мэдлээ. 이번에 말씀을 듣는 모든 친구들 Энэ удаа үгийг сонсож байгаа бүхий л хүүхдүүд 모두 다 하나님의 사랑을 깨닫고 구원받아서 бүгдээрээ Бурхан таны хайрыг ухаарад аврагдаад 천국에 갈 수 있도록 도와주옵소서. Дивааж руу орж чадхаар тусалж өгөөрэй. 남은 말씀도 잘 들을 수 있게 도와주시고 Үлдсэн үгээ ч гэсэн сайн сонсож чадхаар туслаарай. 우리 친구들 중에 한 사람도 심판받는 지옥 가는 사람이 없도록 도와주옵소서. Манай хүүхдүүдийн дотроос ч гэсэн нэгэн ч шүүгдээд там руу явахгүй байж чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 수고했습니다.